Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association lingba uba wan don bok jerwa President Kalapan Pau ya ka jingbam sngo yahap halor ka jingtmu ke sorkar jela ban pha thok kerteng bat number phone jongki nongnya taksi kamai bat tak hakikali jongki kumbalapan Pau do ba pol lingdo Menteri Berikmi ya katna torzem bat nong aktien ke sorkar jela. Habakren cikilat pathai kubor haka khatnyau tarik unaitung arhajar apusan hadin ka jingwan bu sentiu ya umot dor bashirin yang upa im tirot sing ban kin mau ya ka jingdap chispa khnai posnem ka jingklat no jong u nakaliang uba wandan bok uloong ba ka jingkren uba pol kamlong kat kum kaan. Uloong bah ka jing shisha ka sorkar ban manra jing shngan ka dai ban bu arpusau kanta ki pulit penyat kali bat benrap ba ka jing temu ka sorkar kalong ban pha bu tracking device. Uloong baka jingkin no ki basya le snio haki taksi kamai kamsyong nongrem bat benrap balada phak sei kerteng ye ki try kali hap ban le kumta namar ka don ha ka act henry ban phak thok kerteng ye ki nongnya kam ya hap satia halor kani uba wan don bok uloong balada uba pol ula ban penbet thamai ya ka Central Motor Vehicle Act syajar knai spa prapupra nakaliang ki nongnya taksi kin ai kusnam ya u nakaliang minister in charge of tourism pol do ti naklang jenging kasang hi ngisngo kaman si kadaya ba naklang sorkar kalakwa masnaan ang ba kani kaan pada di masisya may driver ki lebe kalong uniform ro ko green dia ti banong masnaan tang ni pamigalya hapo kaat pada kan batay kata kalong pa sa bar ka ti henry ka ay ka ba perlong pa mata ba don lupa pada hakaan kalong ba hakinu ki kali kamay la de phau lupa hang tu katun ka Central Motor Vehicle Act khaknai spa pravuka barka Central Motor Vehicles Rules khaknai spa pravundai pada batai sai ba hang tu ba tang ya kerteng jong try kali la display rengkat berti number phone mo ti ya kene ka kam tu ada blek tang ki power performance ten ri ka ek ba pelong pat ya ki try kali bakin mi sakmat ki power bu si mujot ka ba kiong bang isu sak phone lenter untuk kini phone hakun uno ko banta te kamlong skerchu la ne kamlong safe wadi try kali te ke ek ba pelong panadi nang tu kon ra no si ginida security nu high security number plate te kladu no tu ko banta te manta pada ru benong ban wanra eta ke jingsngan nak banta ka lek kawan jemi patba nong lek kawan ni kentu ya sorka ba lakuno kuno kini banbu 24/7 ya kini ki pulit traffic Nrai ke mengilap mentah long wada traffic police tang pok traffic je nak cuk tu de wada kali kamai jong irungi kamai tang hapok entah pok prak na beje ninju kamai plat entah de ke ba pelong pat banlek ya sorkar ni mentah kalau mendek soft target jong government ban yo on prekam tu tracking device ya ki kali kamai kata kade beningkong namar ba kitu kinong sa lupi lani kitu kinong sa le kamsnio hapok kali local taxi men ngi tang hikot kubor Henry kayak ba penlongo ini kasang par kami sakmat bakin ada komplain sini kasang la ni bakin ada ka FIR saka concern department te kata kadai bawon ra yang haku umdum yo le se kadai tang gajing kwa ban pentok ya yang kasang ru ngani kinongnya kali ru ngimla bantip te hadu ka kini kisni ba mentahi ni ong baik persa iki padba nong le ngwan bakin dai banti ba haba kisong da kanu kalau taksi kan tu khamle jangai kerami persa kalau kau taksi kam juga khamle jangan kedistan ke ba kelak jangan pada kadi 1000 km namar ba Kaslong City ka dantang 10.5 square kilometer dia kalau halori ba bede ba kata benta ya nak yang jungi kesang hi ngingi sa aku umdum pangin pet ya kata notification jong government la ka penmi hak no benta namar ba sisi maki penmi ya kenikaan kamu ta dem takluk ya bro hak ki driver ki ba wan sane sport jela meglea om tangi gi nong meglea jong om tangi khasi gi jong ndrai ko makolong menta sisen badon ni ya driving license ngila meninya kali seginu ni bijaka dia lada kane kaan ketrikam tang ne postir deni ngaso ba kalong ba bea lada uang ban badi ban lada uang ban upol uang badi ban penmi yang nak tu ka jo ko masyarakat aan ko don lupa apa ka ba ya kertan di try kali la ban hak display pengin display tu te bladon lupa ka ngimla li dia minta banong ba ya driver pale kom ta te ni hap kentu ya sorkar deng ba pol ndo lada ula banong ban riamen ya ka Central Motor Vehicle Act ting naklang jungim kasangin ayaw what you call but harjo ko por ngingi krame acting pasay bo polling do wang ba tang baro ki kali kamay latno ki kali government tanga bu jing kali euro menta hato ki ML jeron ki kali kamay ne ki kali
jong di government lada dai ki kali gamai pensai lada ka dai pat kali government bale pat tax pat ipat ba tham tam ye ki khna school ki hab ki ber ki jongi ki hab siu ya kata ka tax ke government tengah ko pensai so ye ki ba pensai so uru ba kali ML Jerwan kali kamai ne kali kisah bat kumjo pol uang ba sakiwe kiwe ki jela mo sakiwe kiwe kiri wan po Singapore wan ra ini kan ke Singapore kan di India tapi ko aban keren ya kan po India sa bangi ngi kinong India ngi dan yang driving license ngi yo ke driving license nang ne na po me kania ngi la ban nya ya kli habo ko we kiri India i kata de we ba phimla manong man chu thau an la do thau ba de kan ngi kloi ban pria mo la do thau ba kan ngi kloi ban pria la kata kan kolong belum genuine ne la kamlong genuine kan ang jongi ni slow day man kan tagwar ya but ni kentu ada ko non ra execute jo pa hi 24/7 kidi belum traffic police kabar po kadi belum ba kumbala beranam ya ke Shillong City kadi kata Smart City ada men penbiang bro ya ke jingdon kam hendri kem kolong menta kini ki berhak kadi tangkalan kemno ben yo on snap pisang balik nak tang nak yang ke traffic department ning ba hati por ba mensua bampat long digitalize te lapan baik hak RTI meeting te ka RTI pada ketika autonomous body hak ba kala ban rai gunu menta te menta ba kala di digital te menta tang su chat na yo number kali dak lap ka number phone yang kita kali hilap ba try kali usaha but man la kawai pagawai ka kali kamai dar Kenya ka tourist na ni Kenya ka local taxi ru number plate ujong ini ngila bro kawai body ngita sadian bro sa kamon ngita sa kadiang ngita nakmat ngite na dia ngite kata kadi ko te kan te sajo ka por nang 6 tahun driver ngila dep tak sa itu number jong ka MNTU kata orang ipta sa kadiang dek sa ipat nang don ka bu security issue 6 tahun ba lada kanu sokar ka ba kwa ban snahan kadi ban snahan kata kelenting bade namar ba ban cukta ya ke ba maklong long kalong ibet kay mo ki minister lene kita ki nong tawan baki syukran sabar dong kaan kalong ka iki leran din kung basay benri nagaliang jongi hi kung kaseng ngi up ya ke meeting ka bakan khat nagaliang soka namar ba kartum kilak patay ko bo ibangi ni ba nagaliang menteri badipet ya kata tourism uang unsakhat yang ikasian tingin saya terah kata meeting bat hadian yang kata meeting saya simi kata langin pedang lane banong menta banangan ong bro ngati kenahi ba unong bet mlong lada ong haot pederu ngi hab keren suaka namar ba kani habong driving license jong nu driver ni kadebe jong central law ta menta pinong cukta tang yangi hang ni kamlong ta lu di berfat kini ni kili barung sepok jalami kini akin hable menta te kamu kini bersana polisi ini pa ta kasong ba meeting ba kin khat nak liang government but hagju ko por karagam kabakado ang ta bada kanu ko polisi bikin na habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya